U okviru ciklusa Učite nemački na radiju Deutsche Welle, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dobar dan, dragi slušaoci i slušateljke. Danas ćete iz naše prve serije čuti 16. lekciju pod naslovom Probajte, probieren Sie mal. U prošloj emisiji je Andreas kod kuće birao i odvajao stare stvari koje je hteo da proda na buvljoj pijaci. Eks je to posmatrala postavljajući mu razna pitanja, kao na primjer hoće li na buvljoj pijaci prodavati i gramofonske ploče. Obratite pažnju na određeni član u množini. U tom obliku on naime uvek glasi die. Verkaufst du auch die Schallplatten? Andreas ni sam to još nije znao. Obratite pažnju na negaciju nicht koja se nalazi iza glagola. Ich weiß nicht. Eks je zatim upitala jesu li one, to jest gramofonske ploče, nove. Obratite pažnju na zamjenicu sie u trećem licu množine. Sind sie neu? Andreas je spakovao stvari i rano ujutro krenuo na buvlju pijacu kod katedrale u Aachenu. Sada on sa stvarima koje je raširio po jednom stolu već čeka kupce, kao u ostalom i svi ostali prodavci. Na buvljoj pijaci se slučajno našla i gospođa Berger. Andreas je pozdravlja, ali ne propušta ni da izreklamira svoje stvari. To se odnosi posebno na jednu maramu, tuh. Razgovor se dakle vrti oko te marame, a pominju se i pojmovi šik, šik, probati, probiren i ogledalo špigel. Vaš zadatak je da odgonetnete u kakvom odnosu se ti pojmovi nalaze. Tag, Frau Berger. Wie geht's? Tag, danke gut. Möchten Sie vielleicht ein Tuch? Hier, sehen Sie mal. Es ist sehr schick. Nein, danke. Probieren Sie mal. Hier ist ein Spiegel. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Schade. Andreas je rekao da je marama šik i želeo je da nagovori gospođu Berger da je proba i da se pogleda u ogledalu. Sada ću vam detaljnije objasniti njihov dijalog. Nakon neočekivanog susreta sa gospođom Berger, Andreas je odmah pita, možda biste želeli jednu maramu? Möchten Sie vielleicht ein Tuch? Andreas je uzeo maramu i pokazao je gospođi Berger rekavši, evo, pogledajte. Hier, sehen Sie mal. A za maramu je rekao da je šik, šik. Es ist sehr schick. Ali gospođa Berger odbija rečima ne, hvala. Nein, danke. Andreas je ohrabruje, probajte. Probieren Sie mal. On ima pri ruci ogledalo, špigel. Hier ist ein Spiegel. Ali gospođa Berger se ne da nagovoriti. Ne, zaista ne, puno vam hvala. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Andreasu je bilo žao zbog toga pa je rekao šteta. Schade. Ali u tom trenutku gospođa Berger je na njegovom stolu ugledala knjigu, Buch, koju je već dugo tražila. Čujte sada kako je razgovor dalje tekao. U razgovor se umešala i Eks. Pokušajte da pogodite zašto. Oh, das ist ja toll. Genau das Buch suche ich. Zeigen Sie mal. Ach, die Heinzelmännchen. Was kostet es? 1 Mark. Gut, ich nehme es. Nein, das Buch verkaufst du nicht. Wie bitte? Tja, Entschuldigung, Frau Berger. Ich verkaufe es doch nicht. Entschuldigung. Und warum liegt das Buch dann da? Na, dann tschüss. Ex, was ist? Das ist doch unser Buch. Ich liebe es.
Eks je Andreasa sprečila da proda knjigu o patuljcima zato što je baš to knjiga iz koje se ona pojavila. Ona i Andreas su se upoznali zahvaljujući toj knjizi. Evo detaljnijih objašnjenja razgovora koji ste upravo čuli. Najpre se gospođa Berger oduševila i rekla, divno. Oh, das ist ja toll. Njoj treba tačno genau knjiga koju je Andreas doneo na prodaju. Baš tu knjigu tražim. Genau das Buch suche ich. Andreas je zatražio da mu pokaže na koju knjigu misli. Pokažite. Zeigen Sie mal. Tada je shvatio da je u pitanju baš knjiga o patuljcima iz Kelna. Ach, die Heinzelmännchen. Gospođa Berger je odmah pitala za cenu. Koliko košta? Was kostet es? Knjiga košta samo 1 marku, eine Mark. Eine Mark. Rešena da kupi knjigu, gospođa Berger je rekla, dobro, uzimam je. Gut, ich nehme es. U tom trenutku Eks se žučno umešala. Ne, rekla je Andreasu, tu knjigu nemoj da prodaješ. Nein, das Buch verkaufst du nicht. Da bi izbegao škakljiva pitanja, Andreas se izvinio i požurio da kaže, ipak je ne prodajem. Tja, Entschuldigung, Frau Berger. Ich verkaufe es doch nicht. Gospođa Berger se najpre naljutila. Pa zašto onda knjiga stoji tu? Warum liegt das Buch dann da? A onda je otišla. Andreas je naravno upitao Eks šta joj je. Eks, šta ti je? Ex, was ist? A Eks ga je podsjetila da je ta knjiga nešto posebno. Pa to je naša knjiga. Das ist doch unser Buch. Eks je rekla i da voli tu knjigu. Upotrebila je dakle reč voleti, lieben. Rekavši doslovce, volim je, ich liebe es. Ich liebe es. Vreme je da vas upoznam sa još nekim gramatičkim strukturama. Ako od nekoga nešto zahtevate ili nagovarate nekoga da nešto učini, stavit ćete glagol u imperativ. Ako je reč o učtivom oslovljavanju sa vi, najpre ćete reći glagol, a zatim zamjenicu. Sehen Sie. Probieren Sie. U razgovoru na buvljoj pijaci zahtev je dopunjen rečju mal. Mal kao i doch spada u reči koje ne menjaju iskaz, već mu samo daju određenu nijansu. Zahtevu se lakše popušta ako je dopunjen rečju mal. Čujte još jednom primjere. Sehen Sie mal. Probieren Sie mal. Zeigen Sie mal. Zahtev sa mal zvuči više prijateljski. Danas ste čuli i oblik kojim se mogu zameniti članovi i imenice u množini. To je es. Es zamenjuje imenice srednjeg roda. Das Tuch ist sehr schick. Es ist sehr schick. Was kostet das Buch? Was kostet es? Ich verkaufe das Buch nicht. Ich verkaufe es nicht. Za kraj saslušajte ceo razgovor još jednom. Udobno se smestite i upijajte svaku izgovorenu reč.
Tag, Frau Berger. Wie geht's? Tag. Danke, gut. Möchten Sie vielleicht ein Tuch? Hier, sehen Sie mal. Es ist sehr schick. Nein, danke. Probieren Sie mal. Hier ist ein Spiegel. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Schade. U tom trenutku gospođa Berger je otkrila knjigu koju već dugo traži. Oh, das ist ja toll. Genau das Buch suche ich. Zeigen Sie mal. Ach, die Heinzelmännchen. Was kostet es? 1 Mark. Gut, ich nehme es. Ali X ne želi da Andreas proda tu knjigu zato što se, zahvaljujući njoj, upoznala sa njim. Nein, das Buch verkaufst du nicht. Wie bitte? Tja, Entschuldigung, Frau Berger. Ich verkaufe es doch nicht. Entschuldigung. Und warum liegt das Buch dann da? Na, dann tschüss. Ex, was ist? Das ist doch unser Buch. Ich liebe es. Doviđenja do sljedećeg puta. Auf Wiederhören. Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Goetheovim institutom u Minhenu.